Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze kuri Mugisha TV. Ikigo Gates Foundation n'icya OpenAI byifatanyije mu gushakira umuti w'ibibazo biri mu rwego rw'ubuzima hakoresheje ubwenge buhangano AI mu bihugu bya Afurika, bikazatangirira muri gahunda y'igerageza izatangirira mu Rwanda. Bill Gates akaba n'umuyobozi wungirije wa Gates Foundation tariki 21 Mutarama 2026 yashyize ahagaragara inyandiko abinyujije ku rubuga rwe blog ko uyu mushinga wa miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika witwa Horizon 1000 ugamije gushyira mu bikorwa ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano mu rwego rw'ubuzima binyuze mu gukorana bya hafi n'inzego za leta za Afurika n'abayobozi b'urwego rw'ubuzima. Uzaba warageze ku mavuriro 1000 y'ibanze n'abaturage bayakikije kandi ukazatangira gukora bitarenze mu mwaka wa 2028. Ku rubuga nkoranyambaga Bill Gates yanditse ati Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ifite igipimo kiri hejuru cyane cy'impfu z'abana ku isi, kandi muri iki gice cy'isi hari icyuho cy'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima bagera kuri miliyoni 6. Iki cyuho ni kinini cyane ku buryo niyo hakoreshwa imbaraga nyinshi mu gushaka no guhugura abo bakozi kidashobora kuzibwa mu gihe gito. Mu mushinga wa Horizon 1000 ibikoresho bya AI bizashyirwa mu mavuriro y'ibanze, mu midugudu no mu ngo, kandi bigamije gufasha si ugusimbura abakozi bo mu rwego rw'ubuzima. Iri koranabuhanga rizafasha kunoza uko indwara zisuzumwa, gutunganya neza ikoreshwa ry'ibikoresho n'amikoro akenewe mu gushimangira imyanzuro ifatwa mu miyoborere y'urwego rw'ubuzima. U Rwanda rusanga mu gahunda yo kongera umubare w'abaganga n'abandi bakora mu rwego rw'ubuzima ku buryo mu myaka 4 bazaba barikubye kabiri. Ni gahunda ya Minisiteri y'Ubuzima yise 4x4 Health Reform Initiative. Muri Mata 2025 u Rwanda rwatangije ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwenge mu buzima NHIC AI Lab kiri mu kigo Kigali cyitwa National Health Study Center. Iki kigo gikoresha amakuru aboneka mu gihe nyacyo mu kunoza ibisubizo by'abarwayi, gutunganya neza imari ikoreshwa mu buzima no guteza imbere udushya mu rwego rw'ubuzima. Iki kigo gihuriza hamwe amakuru aturuka ku bajyanama b'ubuzima bo mu midugudu, ku mavuriro n'ibitaro, kugira ngo politiki n'ibyemezo byo kwa muganga bifatwa hashingiwe ku makuru nyayo kandi agezweho. Ku rwego rw'abaturage, u Rwanda rwashyize mu ikoranabuhanga imirimo y'abajyanama b'ubuzima binyuze muri Community EMR, system ya dosiye z'ubuzima z'ikoranabuhanga yasimbuye amakayi menshi yo kwandikamo amakuru akoresheje intoki yari asanzwe yandika gusa kuri 5% by'amakuru y'ingenzi ku murwayi. Ku rwego rw'ubuzima bw'ibanze n'ubw'icyiciro cya kabiri, urubuga nka ubuzima na ifish rukurikirana urugendo rw'umurwayi kuva ku guhura kwa mbere n'umukozi n'urwego rw'ubuzima kugeza asezerewe, bigafasha NHIC kwakira amakuru yuzuye kandi agezweho ku buzima mu gihe nyacyo. Mushimiye abakurikiranye iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ndabashimiye. Thank you.